Narodna novela. Djevojka cara nadmudrila. Jedan siromah življaše u jednoj pećini i nemaše ništa do jednu šćer, koja bijaše mnogo mudra i iđaše svuda u prošnju, pa i oca svoga učaše kako će prositi i pametno govoriti. Dođe jednom siromah k caru da mu štogođu udijeli. Car ga upita okleje i koga je naučio mudro govoriti. Ovi mu odgovori okleje i kako ga je šćer naučila. A šćer tvoja od koga se naučila? Upita car, a siromah odgovori. Bog je nju umudrio i naša jadna siromaština. Tada mu car dade 30 jaja i reče mu. Ponesi ovo tvoje šćeri i reci joj neka mi iz tijeh jaja izleže pilat, pak ću je dobro darovati. Ako li pak ne izleže, hoću te staviti na muke. Siromah otide plačući u pećinu i kaže sve šćeri. Ona pozna da su jaja varena i reče ocu da pođe počinuti, a da će se ona za sve pobrinuti. Otac je posluša i otide spavati, a ona dohvati pinjatu i nastavi na vatru punu vode i boba, pa kad svari bob, zovne ujutru oca i reče mu da uzme ralo i volove, pak da ide orati pokraj puta kuda će pasati car. I reče mu, kad vidiš cara, uzmi bob, pak sij i viči, haj volovi, pomozi Bože da rodi vareni bob. Kad te car zapita kako može roditi vareni bob, a ti reci, kao iz varenijeh jaja izleći se pilat. Siromah posluša šćer, pa otide te stane orati. Kad ugleda cara gdje ide, on stane vikati, haj volovi, pomozi Bože da rodi vareni bob. Čuvši car ove riječi, stane na putu i reče siromahu, siromaše, kako može roditi vareni bob? A on mu odgovori, čestiti care, kao iz varenijeh jaja izleći se pilad. Stavi se car odmah da ga je šćer naučila, pa zapovjedi slugama te ga uhvate i dovedu predanj, pa mu onda pruži povijest smolana govoreći, uzmi to i od toga imaš učiniti guminu i jedra sva, što je od potrebe za jedan brod. Ako li ne, izgubit ćeš glavu. Ovi siromah s velikim strahom uzme povjesmo i plačući otide doma i kaže sve svoje šćeri. Šćer ga pošlje da spava, obećavajući da će ona sve to učiniti. Sjutradan uzme mali komad drveta, pak probudi oca i reče mu, nati ovo drvo i ponesi ga caru, neka mi od njega napravi kuđelju i vreteno, i stative i ostalo što trebuje, pak ću ja njemu napraviti sve što naređuje. Siromah posluša šćer i iskaže caru sve kao što ga je ona naučila. Car čuši ovo, začudi se i stane misliti šta će činiti, pa onda dohvati jednu malu čašicu i reče mu, uzmi ovu čašicu i ponesi tvoje šćeri, neka mi njom preseka more da ostane polje. Siromah posluša i plačući ponese šćeri onu čašicu i kaže joj sve što je car rekao. Djevojka mu reče da ostavi do sjutra i da će ona sve učiniti. A sjutradan zovne oca i da mu litru stupe i reče, ponesi ovo caru i reci mu neka ovijem zatisne sve izvore i sva jezera, pak ću ja presekati more. Siromah otide i ovako caru reče. Car, videći da je djevojka mnogo mudrija od njega, zapovjedi mu da je dovede pred njega, a kad je dovede i oboje se poklone pred njim, onda je car zapita. Pogodi, djevojko, šta se može najdalje čuti? Djevojka odgovori. Čestiti care, najdalje se može čuti grom i laž. Tada se car dohvati za bradu i obrnuši se svojoj gospodi, zapita ih. Pogodite koliko valja moja brada? Kad jedni stanu govoriti ovoliko, drugi onoliko, onda djevojka odgovori svijema da nijesu pogodili, pa kreče. Careva brada valja koliko 3 kiše ljetne. Car se začudi, pa reče. Djevojka je najbolje pogodila. Pa je onda zapita hoće li biti njegova žena i da drugčije ne može biti nego tako. Djevojka se pokloni i reče.
čestiti care, kako ti hoćeš neka bude. Samo molim da mi napišeš na karti svojom rukom, ako bi se kad god namera srdio i mene od sebe oćerao, da sam gospođa uzeti iz tvoga dvora, ono što mi je najmilije. Car joj ovo odobri i potpiše. Pošto pasa nekoliko vremena, car se na nju ražljuti i reče joj: Neću te više za ženu, nego hajde iz moga dvora kud znaš. Carica mu odgovori: Svijetli care, poslušat ću, samo me pusti da prenoćim, a sjutra ću poći. Car joj dopusti da prenoći. Onda carica, kad su bili pri večeri, pomiješa mu u vino rakiju i neka mirisna bilja i nudeći ga da pije, govoraše mu: Pij, care, veselo, jer ćemo se sjutra rastati i vjeruj mi da ću biti veselija nego kad sam se s tobom sastala. Car se opijani i zaspi, a carica spravi karocu i ponese cara u kamenu pećinu. Kad se car u pećini probudi i vidi gdje je, poviče: Ko me ovdje donese? A carica mu odgovori: Ja sam te donijela. Car je upita: Zašto si ti to od mene učinila? Da li ti nijesam rekao da više nijesi moja žena? Onda mu ona, izvadivši onu kartu, reče: Istina je, čestiti care, da si mi to kazao, ali pogledaj što si na ovoj karti potpisao. Što mi bude najmilije u tvojemu domu da ponesem sobom kad do tebe pođem. Car, videći to, poljubi je i povrate se opet u carski dvor.